ner malaka nyam ka nas dialtin content barwani lingwaseme ka Nuer online TV channel. To kon keller to kon kaling to bombom to goro de kon kaling and wala shanga baro kapay bangon ron kina dangraw with jandang raw di dich and the manduni cham kwad nyag malaya nong roy na gwaseme kajan toktiang ame take lere bej to goro bana link to goro koru dan de koran palping ling dien goro jen wa beje tok no ka ta dan en chitwo ka Australia ka kwigan South Sudanese tin kontin chanak goro jen ode jome de jenwa yekel no ka kwiga manana chitwo ka ke so sheriek chitwo ka re wishin winami men bana ngai kenyam banja ngajen no kanit content ka Australia especially the content la parent ala ngai kon liam dit toga longre wishin winami ko kan gatin content ka Australia kan charden moch ka gurumi lo tik ka gurumi lo shol karodian no ke gangster ni so en mi chitwo goni mbana kula linga ko liache dilana luni shanka Australia especially ko la South Sudanese to gan word ten to god jante ten gaji kotoria cause dormedit and Australia so ngai narodian so chiren chu group lo la kenya nyin so la ko la kana tuok dio je ko gwan belong dio che ko dia la ngaje no la na liu but ke report pa no mi che tuok ka che tuok to ka Australia take nying dang row adishala ro chanak ke chayat alarun ken ke long tika run tor long ram ke lawati kurun waraw ram radien te kurun wal dih lo menen yena kurun ken shikurun tongwan so kan editi menen konen go shireke to special ta dan en shirik rayu lat keje awaken wajen kan gwa basketball ka gore jen ode turinde nyoy kel gwasam but be nyoy ka gwator long ka beje ko shana gorno beje nyodi kel so ka ta dan dong I don't know anyway chana jen nyoy ka kel so kan nying te tinet nen nying te gwasam content cha yat rai wichin winami ka nying tiene long kan jen kan go basketball ka ta dan chalat keje wa kan mishike jeno alo paiga toka ngar dorashal ke North West Melbourne wajen ken kataba dik PM ke Saturday lo tori ko ke Saturday jen gwadan togoten wam jel ke no ka wer lu ke chen ko jen ka chigo gwad me ngar ke local basketball game ten lo cha ka chekbo ka CCTV camera dan la na nyudo na jen ka gwada den ka chiko wena den so awaken chaka chu mak group gwadran jing ten gwa kuru na mo ko la widin cheng me kan dong de kan do rieno chwa yu pa da dop kandang ro kata dan chalat keje nwang gwad mo chwa chu yat ka jodan chalat keje a group of male offender chika mi chana mo kan la waken chirin mo ka masni ke chi wongen ngene kum chikan gurno de kan jelgen ka machetes ni chi polini kan la chala do kan wen mishiga gadi kan yado chigan gadi kan nagan gadi ram kelte run waro ram kerun waldi ka gadi tini long ka jom chakolat gwasme awaken ne ko ne la gadi waken ba ke geng ne panken chitko tikan ka gurum de chitko but ne to malat ken cause chala do de ka members of the gang ko chala de yadoro bang tana ken ne titi shika gang ne they were not gang members ka jorana chalat keje waram kel shale marble doctor so okay shoot ken gwad makan kala longa ta dana chalat keje duno shi chirengu shireme to so chen shoot ken ka bile reveal ka ta dana chalat keje but jen tur ken kono shanen shagar tiendo to shakana ka jowdana shaling ani de kono shine wa cha widin shaling gwadan yadagatin ka ci yeken ci tes nien so mushit kan me nyud jeno mi bel ko na kan ande kon ka bel ko kan gatin kontin yat kana shikele la ji Australia kan ke South Sudanese bashit ke ko ntomi wa kan gat dio jemlin ka tin kon lat rodin ka Melbourne yen kanen denen no longa tungwan shika woko bika geng ne kan yin to cha do ya lor banko wa kan ke team ne ken alo ke team gangs ne jen gwadan wa yatin lo ke South Sudanese kam din karodian bado ki wangi ngene kum so charge lenge ka do badana dong ne to kono naka
Chajo me chajalat netin kon ten winimi e wo shirek mi shirena me cha tuɔɔk dio jeno kan gade ko na shanek dio je ka gad jani ka joran chalat gwasmene wa ka gad jani alo tem shala daw. Okay, let me read here. Okay, lar kan gwasmen wo shegwan wo dong de nas de kan gartien de kan ke de na de ke nyen chitkata dan ro lar ke je ke de kor chitkata to de ke to kam ne ne kontin shingre wishin winimi ka South Sudanese ken dial ko kan gar ko ne ke ji South Sudan chi ke ji dor to ko ken batajo ko ne ka ta dan la Korea to ko je ne wonen winimi eno Chinaitin one long she call you before them can dig a can talk. Can the corner you walk a guard tiene, go guard tiene, can the corner shar Jacob Bika gangs, can a corner Negrodian. So anyway, channel pelinono, I know yan par and key in the content take a money gun and a good guard be agatid. Ko ngai kona western world ala no ga de chin mane ken jikane jika ke gwana ken lo jara makalo de matkan ka kwang mat kan tap and all that, but they ga dil kapchong, la parenting a very important canadian and a gwa titin am gor ga de bigo gwa de je kan mi je kan de lan mi shigan nan ka ta dan dong jel kan ka special friend ken ne kon jel kan kel ge de ran de t-shirt ge ti dar ka kapchong to ga ba ka United States boning ai kon la kon aling ni shang no to korten ka ken ne kon tiene ko ke geng ne wona ka gwar nang na rin ka match mi shiro no mo ka liu o mi chi pare ni shiga fail ko bi kan gat ken bi kan ka gang ko men yam la ni je yam pe ka ram mo la dit gatta jin mi jiram mo tega garden bu gar ki bu garo ma go ni je dundu ci du ngara dien so mi jin bu gar bu pelora bang bu jale ken no let kerik bagalo wonna ki bu na wonna ngi ni wo mi jek ala ne ngol kan yo gade ci kana dal gade ken kula dalade jin paren me de ka lonka wori ka kapchong de kan ji dalade ma ga ce de dal so jo me dere bu ka ye ka do budan en chalat ki je en mishirna mone channel right gwasame ray which ka Jonglei state Dr. Guy Cook wate ga jo mishalat ki kwira gwasame me banyo ga yekel Dr. Guy Cook jen chala dun wote ga warga mi dung ta ka mi cha je ka je en warga moni wa e warga mi cha jek no ka wa ajen goromo ke liquid information wate ne ti cha kwan ti cha nge ti la ke beneni re wichin winemi cha o gwan ka sel ke ma yadi de no jin shirek chi jalat so go kuje mo cha ja gwan so man ku ko na gurtin gwaz me jene ci Dr. Guy Cook cha waraga che nyoko mo goreje kirmi yadit ko ba je guje gwa anwo ngatte kariego ci karudien kula defend no ne ken ne tele mu chine lat shika connecting content kwa information ma kwa jelik banede konde lat kemishit kana me waken dongde kanede te kel ke kirmi yadit te don kan ne ken kana goruno baga kwa kanede kona cabin ne ka Jonglei state wajen mu gege jamo so cha Dr. Guy Cook cha jamo chire ga long ko jen cha jo gwan ka do mo dong tele mi jeng mushalat cha warga mo cha chu nangrar eno chi Dr. Guy Cook te gane ga te alaka ka te ko te gane de dara watch and then cha ju gujeno baje going kirmu yadit and tama cha do en warga cha ja kam kirmu yadit ka cha ne ti koni cha propose gwazame ne re content cha kwanchi menen yen short kenone gwadame wache gari alaka ko ba ko guje president kir after that and then be information ba kulo lunira ka do dan dong de na de ka kwan geje ki big point de kir mi yadi bo newton and then benetin kon tin cha kwan Dr. Guy Cook gwada me ke cha listed which is different from information dana cha lika wa chicken chat ke informata dana cha kamrar me cha go jen we cha warga gor wa be president ba kono approve mi cha approve and then ba cabinet to ba kulo kwan ka jo dana cha lat keje Name Mishor Lare wishing winimi and right now leave Governor Dr. Guy Cook leave warga ka kirmi yadit ko bawarga mo bajuguch micha juguj no warga mo and then baji jako bene katin kon cha kwan ba ke ba ka chula let ka jo dan shalat ke je cha jo mo cha ja kwen gwasa me kan kono ni ami jiram jidit ka Nuer online TV channel gor jeno jin de channel me dirje nyaka ne ko ken ko de lerti de kan chamala shubkaji gwaz danan pai kala rech
jo ndana gore be nyoga ye kel gwase me roñ mishalat ke kwi kumes filayo ken kumes SPDF ana gwadan ci korche tok tin chere men channeling ano ci korche tok koren ci tok chaje lingino cha kumes filayo chaje jo gwadana teten la gwashi ngade but joje nen kumes filayo wachi jo changne men te gani ti chalat no cha kep ke ci dot la civilian wane de to wa lokani jien gata dana chalat keje ala mosi important thing jana gwad men wa kumes filayo kanete content ku withdraw ke wo karodian re wuchen minimi kam shalwun kur wa charden wo kalodian ko be korba tuok no ko kana wa chi tene ka chi te run badak en doromo no run badak ti kenetin no ke kume mala kume filayo pin dakren machar but ka kor jigana la no bi karodian wo tel kor ko wi kan no degala char ka do badana wonyam duno kume SSPDF shika pro de longa dobadan en cha ka ban wikeje kume spelayo but chala do namo a tactical withdrawal ko kume spelayo ko jowadan chalat keje netin content chidro tin la civilian wa lokane jen chitka dobadan en cha ngai keje ko dor meten ji kume spelayo tin dong de na chu jen mu cha gujeno dong te kor mu gor kene duno shi jen kan lora bang no ko ngai kan hotel kor mu tigana tere kan ko la jang ko jang ka mada KSS PDF sangamente no arte que ten quick en yadit wachi gore no jamat atel kor chajo mo chaja kwene no so na me dera gwa anu de konaling ka jodan salat keje channel gwa same kamanda na salat ka kwi makwaitud report ana chanu kama makwaitud gwa same makwaitud wango de leave a letter ka kirmi yadit me ramimo bena bika loñ me be Dr. Machar ba jelun kana netin ko ken keche ka bulun ka jomo chalat gwasme wade SSPDF of course wacha jari aleka kan ko gor kano de ken makwaj bo de kana mak ka jowdan chalat keje waren yaleken chiken aleka kana netin ngon ko ken de dongoro de kan makwaj de kana makre wichin minemi ban ngai kona no art kambetedi mo kirmi yadit no we korwe jetu ka makwaj chere mangai kona of course baja tem gwad menete ka mekwana ka queen din kona shalketet ala sholo tet no kaneti jegalong mo kon gato kotin kon letken go gwasame kwedien no ta dana letken ngwa kaje chigane te gor palika mishi ram palka ka ramimo mudong ngajen wo chiwo duno kor bat gang na rode bat kelot kene jeno nakan wore no ka jo chalat gwasame chalat do makwach jen wa chao ken cha kanan kiwo ka so okay cha kanan ki oktin kon anang wa oktin kon la ok duare de ko laro shit ka oktin kontin lono ok dong o ka ki oktin gwal dana tetin wacha oktin wan cha ganan chere ngai kona okto to ben wa guru ken wode ka lojok ka jo dana chalat mu e kana shikir mi yadi ba che toto che lelet but most important thing was me alone Dr. Machar eno kana doblam kana others tin kona sha yen re wiki juba kan la dimane money but kir ngode wa ku kan prepare rodian ko de kan do badana dong de kan makwach no de kan makaje ko kan shadin realika many di shalga ti shuluk but long very important thing go de kon dia remember jitaran kajan gwasa me no katet ted me kan ko kon juire dwaran tigitin telembe gwa ko ted tem ko ken kon keje dor mu ton mu dol kon along dol kon e kon shwalen wore guje kon lu ko weekend ko ko kon di telot yes diga kon gila ko kon di telot ko kon metel kon mat kam no kon no ramma chi kon ne di kon nak ko kan charo kwat kel ga jang lo ku jang la gang so chi kan guje no tika ka bom di long ki du bran don chicken tike de ni gaje ko kan ga dor mutot long chi dor mu dong de game kan wore but kan banken jane banken o te kan wore requidi ndio je te ga tunu chanen tun rotonatin wate ga tin so gor jeno de je nya ye kel bo gwada man ko te ga tur murin wartin nuer mu shagar and I tell you, la do ramo shin wer, but I will tell you definitely ramo men wer karamo mo take kel Canadian contin tin la tet no so can tet use canin worry so nwere can use ko monteme ka jan tam me tel net to ko ken use ke kume kirmi yadit ki kume ten men chalka gwelek force so agolek force jen wuda me men jena men wuda me jera mandan en ladan wo jen wunwara
minen yena mone mete maite kudamo ude mene poinde ko general mimo michi tare jako jen benwer bekanak bana ngajen ojen enwer ko Nuer no kwajele use lo nega Nuer jem la kona la ni shanga no Nuer tumwan anteme jorka ke jur tat ke jorka ke net kuma kirmi yadit why ku yone ko mi jinu gidi garga didi kenen beja gorno beja kapchon gwatan biajenen no mene jenen gwasa mene gwi yene de wudamo okay gwi en garka already from there ala face de she jang ka she tat bad jenen Nuer akan Nuer konon kwala use ten kontun ku kola nakone kola Nueri ten kwala la moike yoko big Nuer bigan gana kie tine de ko kien pindien ten kontla tin la de ni Nuer kontin kule la generally no of course ngai kone ala kwangchora le chene de ngwan chego mobilize tat kana janko big Nuer bigan ga displace gwadan dan en mentigatin shinga mashura ntama juga ma kwajen ojin wero du gwadan dan titin shu kor me cheje gor no jin mugo jen wi kor ngum shi ka Jonglei state ke jen gwadan de ko de latten so mi chira na makaro ara nyodo jenu ala marakal ko fail no dua bana ngaje no kor jaten banete nyam to gora ba moy kare ne de kondila tet cirkamen chalat makwach tega jom chalat gwaso mani chalat wona ne ajene gor jeno gat kenet ko kien dial tin shima de ni de ka jien raiwich de ka jien de ko unimis chana gor no take a crossfire mubo to urun mi ko riketo no mena dien mbi angajbo eno bu kum kirmi hadi be makwach be jama ki be jebuk ngai kona yes mazo betwo but nabi jeno shinwere sharodien this time charon realika no naka korte kon ke 2013 ji kon ngachi point kim yadi chana bugo ne karenal barenal ne chaje buk so cha tactic chaje ngach ashen ba buk bo woni yodo jeno bu Nuer bo rien ganga do brande ro ganga je no anyok Nuer man yam chicken kor kana gor men biya ngach chicken kor gor men lat ajin kula tiga dimane mon go eri machara a lwengeje okay a lwengeje but ken no a charge gora kir so ngumana way forward no be corporate thing right now mo kan and wala ke run ke woni am kondo ko kien bana killing and let it kim yadi che war garaden che jak cha go delegation ni mo kai tut gora ni point den wo be neten ko na yen biga dil barar so mishit keneme de kodan jaka family ka taten kon lat krodian tet chamal charge gor ajen kutkan kon ga jeni shanga but they need a listen kon were she gor no be kodan a pelpin mitem jegmula de kon gor jeno be kon speak out ketin kon let ken ka point gan jang ken tet kel so mishit keneme dere go en wode konaling no were chan ran jech chongna kel eno chan rodan gang ka kore konen be chongna kel ka mo koy tut ko bi malbe ben ko gor kon mal chikon gor kor ring ma char mi chalo intel ma gor kor and we all know that but mu kan biga ngane bomdien kane kona jangden and we are ready kam don dien be kane no ngone so mi shit kane me gore jen o de je nyaga yekel ka ta dan len ngwan rudin ke je rewich ka so Sudan nyok la bodo rishu den de update manan en to ka kaburi bi chana ngaje no tiang no chete ka client ti to kam no waya mi kane netin contin la dini SSPD la dini kirmi yadi mi biya ngai gwase me jene net content ka buri bi tilan wari no tin te role Ethiopia shikane ten kon nyinke dini SSPD balla loj SSPD la jabana wanga ke la kana bokuyer ko kuyer kana kuyer no ko kuyer kana kuyer la kan chwa peko bi kan wari bi kan gabogan winemi era mo shanen mo malan war no bi kan bok banga da nyaga yekel gwaseme ko biama na dioje olon ko la kana mala gorno de kan wade kan ka de kan moy kariek ngai kon ni shanga no shikana gor ano dong de nuare de kan ta kamal so anytime to kore bano barin moy ka domi mo bi kan wari bi kan ganna ka je so gwada na shigo kortun yo miji koye to yo bi kan yo ko mil beke buga na bi nyo mun kan ka kaburi biye ka wal gwada na no korin we toktin gwam munanan no
so ko gwan mananan chika na mo no bi kan biet bang so name de yenen emishir name ejen gotten kon ala border dan tin bi mi ko kuyer kene kuyer gotten kon to ngakten ko kuyer kene kuyer la kor la beje ya mi chini nyanyan winemi gwada woga jingmir ke gwada to kosten okay de ne SSPDF kana Nuer wayami lunyen jok dune kon ti kuyer kujeme ke bure be ke ti kuyer kujemi na bukan ka bu moy kare bukan maj bukan ka do jan do be dana kuna lela rekaje kware kwale jigaje so another advice dan de kamnere kon ti bure be che gwano de yen shung wiyer ko wiyer kuyen jitaru kuyen gwej kuyer ma da kula gwade kamite kum yito ga sha mashalin bi ngaje no ne ti blodien baje wang okay so na me der gwa der ko ye me tiang e chituo ngoda kan information mi jidit kana no kana na jek television so ko kuje mone bana chongo gwase me ene biya te mal bana jikale rodien chai paru jino biya channel biya support biya subscribe ka biya notification biya je to an biya te mal bye bye